murara buri bori itajya imucika. Kumbe yari ari kurota yatoye zahabu nzazitora tu. Yakangutse ari agakobwa kamuri imbere. Muri gari ya moshi ubwo nawe ni umugenzi. Iyo usinziriye usinzira uvuga. Abantu bajya babimbwira ngo iyo nsinziriye ndavuga. Ndi mugenzi. Hari ikibazo kibirimo. Biraterwa naho utarenga. Nudakora icyaha. Kanongere nsubire mu madaha. Ntago nkeka ko dufite igihe cy'ibyo. Ahubwo turi kwihuta. Dutangire twibwirane. Mr. Pardue ngenda kuzi we ntago nzi. Nyagasani uyu mukobwa si umugenzi. Bivuze ngo ntago washe mu kiruhuko ya. Nashe muri business. Ukora izihe business? Business zo kugarura ibishushanyo biba byibwe. Ndetse igishushanyo kiri muri icyo gitibe gikoze mu ruhu. Nicyo nshaka. None se ubu turava hano tujya aho turi bujye tuvuye hano urahazi. Kendi ikiganza cy'imbabazi. Bari bibona ni ikiganza cyo guca urubanza. Afite abarinzi umukobwa. Urahitamo icyo gishushanyo cyangwa bari abasore. Hari n'andi mahitamo ya gatatu. Nayahe? Menye mwaje mureba murangaye ni mureba aba bodyguard banje bandinda. Warebye hakurya abandinda. Mwereka abamonko bisinzire bana n'abasaza. Ntubone kuntu bisaziye indoro yabo inyuma. Bameze nk'ibirura biri mu ruhu rw'intama. Nimumateriza ndare kuri mbwa sinambara bari abasaza barakwica. Abasaza b'abamonko bashaje. Urabizi bareke batwica. N'abasaza bisaziye kiri kubabeshyera ngo ni babashawurini kumbe n'abamonko bihaye Imana bisaziye. Okay, biseme ikiganza cy'imbabazi. Uyu mukobwa ngo ni ikiganza cy'imbabazi.